mò mông tên này cũng chỉ khen đi rồi mò té cho cái mò mà sao làm cái cái số tu tin à sai làm lệ yêu hay ha ít chút thua gì nữa chút tôi giờ quỳ ta nu tiêu quỳ bên ta cũng hết cái kiến nu ta quỳ ta dấu tiếng là chạy làm tiếng này hòn thua vì tôi nó cái sang lòi ta nên khó mà chứ mi tu mi đi am chân nó sang lòi được là cái bạn nào không cái gì cái gì cũng được cái bạn nào gì mà cái câu này mua tu thì không gì đâu cái hồ thế thì ngày ngông thì mới lại cái trái mua gì trái này làm này tại cũng tradition cái này chỉ mới lại này cái khu kia là bị trùng hoặc cái gì đó nào cái chị cái bộ gì này ế lom hiện sụn nó ế lom hello cũng như vậy ế lom là đã điền cái hồ tôi xin các bạn ta có một bạn sẽ cái số học là đi ế lom phụ anh là tổ chức bi tiền họ đang lựa lôi ế hoặc lôi ế đam gì bi đam ế cái gì là thiên hồn tiền là hiện cho lôi ế là gì lôi ế hoặc người ta họ hô là lú cái mà sai lú trong bao nhiêu so ni rum mà chỉ có tạ lệ những gì rồi mà anh đi lệ những gì ai lên nó tạ lệ số aga tạ lệ đã điên có mà aga tạ lụ chú mi đã điên chú gì rằng lụ chú làm rộn của cái nào đã điên ai là đã điên hình lom chú lom mi tin nó ti à chỉ pi chú cái thấy tạ sao tạ chỉ pi chú chỉ đúng tiền của chú nó tạ lệ gì mà không tạ Việt Nam đã điên ra chú in khu mà cái mình để đi chú khu mà muốn phiêu phụ chú khu mà cái mình để đã điên chú biết ta nuôi sẽ để đi chú cái giá xã chỉ muốn phiêu phụ chú ít trong in khu mà nó mình đi à đúng không vậy cũng lì là cái tan bỏ bé nã lại đấy ai là những cái tạ điên những cái sản phẩm tại in khu là không để đi chú ai chú ấy luôn mình chỉ cho lại lấy anh tạ cái sản phẩm tạ đã điên khu gì cho bạn cái đấy đã điên mỗi lần phát hiện là ta ví dụ tôi cái sắm mỏ ta cái sấy mỏ ta chú mỗi lần dồn đi đây hầm thì còn say là mà cái gì để thì sợ mà còn say lắm cái tí chú tí siêu bao hiểu cái má cái lạt thì này ta còn say cái tí chú còn khát giống chú mai ta luôn chú còn say là mà cụ là cái gì để thì chú cái ta đã điên chú còn say là cái hình chú ít tí lệ không ta nhầm chú nào ai vậy luôn nhom cho nuôi cái gì ta nuôi sợ chú dù iti yang lain itu tante tu ni mama tahu mungkin leh gitu. Yang lain tak ada itu nah. Jika Yesus Kristus ahung pintu Virgin Birth itu, mak yang semua pilih. Yesus Yesusin tu ni lain Immanuel kitihi kelak saya doa nomin he Immanuel kitihi iti mungkin patna hoya mungkin patna ipi kisay nahan seteng le Immanuel kitihi juda te adinga ipi hiza eho tu kanga Kristen te adinga ipi ham tihi kan saya doa nomin he Bible chang kat sindo ingkatin hi ikoi lo da no he wal plok hina chairman pa the secretary pa he ana asu ka sei hai chu wal plok yin na yang pat be la khai leo kan kati le kan na sei hai ri mo kan naman the ti na he hai chairman pa permission in pita ye ti pilian ko ma gi ala ma ki bol lu kai leo in bi katan ka yu tin sau ta ka yang leo ko na ong ye vì cô ấy là mà là sao là kiểu artist on long lai sa kiểu là sẽ thiêm công cô về thì mình làm sao để hết cái artist cùng ngày đi là sẽ thể yêu một chút dunia hồ nào tê hồ cho tiếng là nu tê hồ cho tiếng là nào rồi không do là sắp vào rồi chứ nào mà là sao cho có hà giá gì thôi ta sự một cái rồi muốn là hạ sản hay cái giá
ta sa thím ta mo hen sa leo ho len khom sa mai lum zo di dan Isaya bungsagi chang soma pa na chun in siming kati bungsagi chang som chujovin pakai chun ahas hinga thu hen sei ki in hitin se nui mi gam sana thu hian lam van chung sa na sang jong le pakai na pathin ko ma mel chi na khat ki thu mi na ti ahin la ahasun keiman mel chi na ka thu ma pakai chu ka patek lo ding a hi ati tai hi chun aman jong ngai te mu win bo david in sum mi te mi him su chol jong hi mai maya na ge luwa na hon ka pathin jing jong tha chol sa dinga na bu nu hitam hi ji achu pakai ama mo mongin mel chi na khat nin pi ding a hi vetan nunga khat agai jin chapa khat a hin ding a hi ama chu amin Emmanuel kiti ding a hi isim dong naw pathin pathe ibu pi ran Emmanuel kiti ga sei da lu a he thubul lang tempat ga sei lang apat dung ju ya hin lei se chung a hin super power gam ki ano jing ne va noi lei se na super power choi masapian gam hi ko hai Egypte ju vanoi se na super power choi masapian gam hi Egypte ju ichi Egypte thanei na ako na chu Egypte thanei na chu ko na hin la pe ya bitin Babylon te nan la pe ki na chu Egypte ban ta chu Babylon te hi super power hung chang ki no chu ahile Babylon te hung ki chai ki na chu ko hin super power han choi ki na miti ahile Persia te Media Persia te ang ta chu Media Persia te ba na chu koi ho ha ti ki na Assyria te ang ta chu Assyria tu akan sim do Bible chang hi Assyria te super power choi lai ta wa hum po de hum ping do hum ki sei Bible chang iti chu na chi echin Assyria te ba na sorry Media Persia ka tin Assyria te chu Media Persia te na la wa Media Persia te ba na chu Greek te hum chang ki wa Greek ma ko na chu Rome te hum chang ki wa ta chu ki tha wa Germany France hum chi atua hi United States na choi chu na iti ki chu wa ta super power te dinga India yung ki buda chu to na ang dan chu ka ti agricultural country kha hi wa nga hai ma ha ga te mai chu mu di mu lo di chu la kai kuni bo ko mu so chim gut big ki ame dam chu ye na am da chu ka ti lo di ki heta lo China long lao ta chu na ta te ti to bang ka hi mo ni ya hi pi ki khel na changes an na di to ho nei Asia chu to kan sim do Bible chang chu Assyria te super power a choi lai to hin hi chi khama hi Israel liangam jong ki ani na ki su ta chu Juda liangam Israel liangam ti aliangam ki ani na ki su ta hi aliangam ki su ke ni ki su dan tu si mo jong chu sei le han sot wal de hin ka sot na ka ani ti ho tu lui hin ha la leng sei chai mo hin ki di wa hin ke ni na ki su tan Juda liangam khat a umin Israel liangam iti khat cho om ta nam khat chu ni ki su wa ta Ichilai kama Juda liangam ma liang vai ana pu chu Ahas kiti liang pa so hi Ahas liang pa ahile Israel langa lianga na pang chu ko ham ati le Ichilai kama chu Peka kiti he Israel liangam chu Peka liang vai ho min na pangin chu tiang le Syria gamahin Rezin kiti hi ana pang ki ni he hichi Assyria ti super power ahi ta ji over chun mon tin chu galan bolowin agam chu eta han la thu to chu leisip chu na gam ho chu aban ni cha han la ta chu ai le hichi hi iti la ha batil adia 734 BC kama chu BCE hichi phat la ya chu gal na sa ta khada na ji pya metile Syro-Ephraimite War kiti khada na chu Syro-Ephraimite War kiti khada na chu chi ipigal ham iti a hele hichi agal chu Assyria te super power so te chu do na dinga
na do na dinga Assyria te le Israel lem gam hi anaki ho tu wa chu mani hin anti-Assyrian alliance ati chu anti-Assyrian alliance ati a Israel lem gam le Syria lem gam hi joint force asiam bana Assyria te chu Assyria do dinga chu unki go hanta ichilai la Assyria lem pa chu ka ti le tiklat pileser tu ti chu Henry 1 Henry 2 ti yong chu na England le te chu ka ti e min khat ti ko mo wa 1 2 a chi chu ka bang pa chu tiklat pileser 1 ana omin chu Assyria lem ma sa pa dan tiklat pileser 2 ti ama vai hom lai ta chu super power chu na choi yu hi super power do dal na dinga chu lengam ne ho chu joint force akisi mo chu adia Israel le Syria yong chu hung pang khom na Assyrian te chu do di han ti hon ichilai ta hi ibitita mitile Ahaz lem pa hi Judah lem pa hi super power choi pa Assyria lem pa to ana ki ho thei chu tiklat pileser to ana ki ho thei chu ada ho hin ado su ai le Israel lem pa le Syria lem pa Rezin le pe ka ai hung yo wada ai pui hichigal hi hichisairu Ephraimite war hi ini se en ibola ai le izo zolo bi hat zolo di chi hitin isu pipa Judalian pa kati bite Ahaz ko ati chu Ahaz ko kati bitin ichilengam thumi ki gom gutin ichi super power country hi sa nitin do ta de ati ta chu unke unga ai le huan ta chu Rezin le peka Israel yang pa le Syria yang pa sun mana Judah lem pa Ahaz ko ma chu ai poi iti din mun om tai ichi super power te Assyria te hi ti do dal lo wa ichi gali isu tam lo wa hi le so le ko la etan diu ama wa so le ko la lu diu igam le go isan diu hi ji chun ke ni hi alliance kai hon tai ichi sa ding chun ji chun nang lo hung pangin lang ichi liang gam thu bi ki gom ko mutin super power choya Assyrian lem te lem pa hi sa tau te ati ta chu ati mon le Ahaz lem pa chu ni se ya nom ta ru bi chu ke jao ku ati ta chu ichigal ke sa na ding chun ke jao ta pu nge ti chu na sa nom mon le nang nin sa mon nin lam ke bang ka jao lo ne ti chu ati pha na su lu ha mon ta su pi te ni chu pe ka le Rezin chu lu ha na nanok lo wa ala ni kivinin Assyria te sa masanga nang gala kan bo lam de ti ta so ka te ni chu naleng kam jo se kala pi hot ding daleng kam sum mi te jo se ka sap chap ban ding so la ko la kai ding na nei na go jo se kala pi diu nang chunga gal kan gal pa kan la ma sat pen ding ta da ha on ta so aso pi te ni atim to jo hon lo pa na so lu hang na hita so gi hona ada ha on ta so ai le chi thu aza pha na chu Ahaz lem pa chu kichata chu ti sata le lungim ta le lung kham ta am ta chu aji chu Assyria super power te kicha na ale gam sum pumpi iti le super power country te hin le gam te hin ale gam hi han na tadem ta ami tisa na chung chulwa aso pi te win gala bol dinga gi na an nei ki pha no wa hi Judah lem gam iti chu peace of mind chu umlo ta chu cham na lung thi umlo ta chu akicha dan dan chu pathinin awum piu ve ti yong a het pha ta lo piu gel jong a gel do ta lo piu kichat na lung don na tizat na a chu Judah lem gam chu din se na hin ko man ta ichilai ta a chu ipiti a iti le Isaiah thim gau pa hi chi a pathinin an so chu Isaiah thim gau pa patinin Isaiah thim gau pa chu han so la ama zo hunga Ahaz lem pa la a chu Judah lem pa Ahaz za a chu Ahaz kicha in van chung hian van tham zol hian lei si hian tur go hian tui pi thu lam hi jong de lung kham na kicha na ne hi un pathin nom pi jing ve pathin nom pi jing ve ti na ta san lo wa hi le mel chi na ding ni chun na thil ki dang khat ai lo ai le pathin em pi mo mo ve ti phok chet na ding yen sign mel chi na khat pathin ko ma ki thu mi chi su tiang le no na lu won di wa hi
pathianin zave chu ei pi mo mo ve ti het nai de he ai ahas lem pa hi pian sejam ti la chila ya chu na chila ya bible chang khan sim do na chu chi hi chu keiman mel chi na ka thu ma pakai chu ka pate lo na hi ti chu keiman mel chi na ka thu ma pakai chu ka pate lo na hi ti ta chu pretending kiniaw sa na bol thu kiniaw sa na ni so ma lung thiang sel lung di ta se lo pi chu aji chu amit pi alian gam chu san ki ja ki cha ta am wa nga hi pathini dai pi mo mo ve ti hi phot che hi be jong le dunia hi Israel yang pa le Syria yang pa sun gala hin bol hon ta jong le super power te Syria te hin backup e bol ding hi ti hi ama hin secure hi ta chu alung thi ma ya chu pathin ko ma mel chi na thum kel kel hi jong le kalen gam hi ama ni su cha bai jo hi poi ti ama hi confidence ane hi ta chu confidence ane hi ta chu ichi a chu kilet ma thu ha nge nge langa akale ni se chu na keiman hi cha chun pathin sulung gim pong ka te mel chi na jong thum pong ka te keiman hi cha chun pathin pate pong ka te ati chu hi cha chun pathin sunyau pong ka te thu pa choi be ke sa chu ai wa mi che sei da chu pi ha be ti le aman ka sei ta chu alengam super power 10 backup abol pa chu kisun pi chu zabe sama Assyria leng pa tiklat pileser leng pa zo kisun pi ta ahas van mi zanel sipai sama Assyrian army zo kisun pi ta zo ahas leng pa ichi a chu Isaiah thim ga pa zo lu ha mi him su chol alengam mi pi te ni kita hi lunggim de le chol de nam de a kitip dat ta le ki hot na ki cha ta om ta hi a chu Isaiah thim ga pa zo lu ha nga ni pasiap mi him su chol do hi mai ma ya na ge lu ga pathian jo hi su chol ki de ga vel vel ha ta su chol ding la ti no hon thum no mi be jong leo chun pathian ama ta in anam len mi te hi ti het sa an a chu na mel mel chi na khat sai khat na bi tho tho di wa hi nuwa khat hung gai dim sa pa khat nei dim amin Emmanuel ki ti na hi chu pathianin e pi ve tin e ti chu po to kha chu a historical background chu na atu sim po do na chu chu a hi ne ya chu Emmanuel ki ti chu pya ti le ahas leng pa chun pathiani le pi ve ti phot chet na chu alian gam ni pi te chu musa nom hi jong le pathian ama ta chun alian gam juda leng gam chu pi jinge ti phot chet na mel chi na dinga chu pathian pi na pathiani le pi ve ki ti a ki le do pa chu Emmanuel chu hi biu pau chu atwa he hon na tha du pau da na ki la ta chu Emmanuel jong chu ka ti e na e biu ya i ma yo bi pau yo si a he ti a ko mun ti na su Emmanuel ki ti yo te le ki chu ki te biu koi pau ham ta ka ti ki chu di ha he he to na man cha om long khu su pi mi long hon min na ga chi li e ti to chu nam dan chu king chi li ti u na ga chi li ti u a khuni e ti u chu be thu yong ko bet fu ki di mi yo si yo ni tradition mo ki chu ki ta chu ga te na ki chu de hi yo ya yo ti ta bang bang khat hu Emmanuel ki ti chi hi bring pa ma in yo tha do pa wa si le do ha le patini de u pi be ti nai chu a historical background hu pa tan chu ai hi le hi chi mi ar chi na khat dan pi di wa hi ti chu i pham ti le nunga khat hunga ya chapa khat nei di hi chi la ya hi chi thu te un hi iti phatham iti le 8th century BC Jesu Christa hung pin masang kumzabi ge phatlaya thute umta ahas liang pa hin anata asan hen lam anathum nom hen lam ahas liang pa hin kilep lohelin Assyria liang pa sangin aho jing aho lai apathin zave aso anata asan hen lam le Jesu Christa chu ahas kama anatim di ta chu aman atasan lo ji a chu ama pha na pathi pi na chu chang lo chu alem gam chu mel chi na ki ti jo aman amit na amu lo ta chu chi a i ti a hong gui lu ma mi ti le chi kum zabi get la ya an ki te chu 8th century BC architect chu 8 7 6 5 4 3 2 1 na after 7 8th century jo Palestine gama Bethlehem ta do David ko pi aso
mà thật tai bắt thì đi vì miệt thiêu à sim đó tôi yên cả ai sai là anh khang Bible là anh cái say bangin chỉ số bút hit là dingin David copy bet cái hệ mà chun u hinga khát pin tai ati ta cho edi na cha aku na cho edi si tiu anh simple là Islam bị aju su bulit kum zabi segi yet jawab su bulit na hum ta Israel sa te alung ta ji juda te alung ta ji ulit pati na sun lo ji mi hi ma ati ngai ji ya so amu dinga lo min mi tam pi akamuwa mu lung ding pati pi na so ma ho na chang lo ta ji chu historical background ga se jo hin abanin Emmanuel giti chu i chan ge ya juda te adinga hi thu pi a Aja tiang na tuhun lui Old Testament New Testament perspektif yung kan say do yung kan Emmanuel kiti ya mau ka ana kinep jidan dan chu abang kumle Isaiah cha pa chu Emmanuel hitante ana ti jiu chu mau ang alir dan chu kati ale ang pa bin mel china thum nom lo wa ma chu Emmanuel ta chu ti ta le nam su ma hen ang tarem ti chu mau agel ji mu chu Isaiah cha pa jing jong chu Emmanuel hitai ti ana la chu mau ai bang Emmanuel kiti title chu apu jo lo bi chu Isaiah bungkup la chu mele chun thunei na vai hom na alim ko wa apoi ti chu thumo them cham na lian chapa kiti title ho chu hi chan po jo ding mi him chu da te la apoi ma om lo bi chu e a chu Isaiah chapa chu amin jong ko sa wa sa he se ji yang jong ka he Bible la ding min sao pien ta lo lam khat lam chu min jong ko i pham ka ana beliau chun Isaiah chapa min sawa sawa sira jasuk ber ipp ati ham buna je khu chu bo ni bo thum to la ki thum do jong la sau pi nei na lai de ko ma i che pa su i da mati ulama jong chona hi di kit talu chu abana ahin ve kinwa juda te liang la aliang ka pen ta ka na atu sim ki sejing pathian jong alung thaya athi ko na ahin ko jong kum som la kum ma azok pi Hezekiah leng pa jong chu Emmanuel title na pi wa ai wang fit lo chu qualified lo pi chu aje chu divine title lo chu Emmanuel kiti chu na human title human attribute lo chu mi him chan thei title lo chu Hezekiah jong chu di ta mati wa hidi kit lo pi chu angalil dan chu ai wa ama ho khanga amu ta lo pi chu e chu da tian pathian pi na cham thei ta lo chu aban pe a chu hai ni pi hum ta ma ti le anga ba mu yo amu lo het jong het lo pau chu achai na pen ta chu first century AD anga Palestine ga ma chu Israel to ai si chu David ku pi be he ma chu musu buli na ni ta ji Jesus Christa pathin chu ami ta wa amu wa ala wa mu chema na han to ta chi amasa ahi pathin Jesus Christa ki lesi na hung pi na chu a thi ro kai thok ta sula kumulo yong mi ko mu sa a anangom khojal ho jong ku aza asa a pathin thu ki pa na thu pa jong hin le a mun tin ko tin bel tin na wa le a mi chon si ho jong ngai dama no ti ho jong ngai dama pathin na to ministry chu mi da mu thai ta lesi mi ma ta sa ta pathin ai pi ta chu ata samo mo nga pathin an pi Old Testament kama wang chu pathin kiti chu ki bu thei a o jong ki ja thei mi khat to win pathin me la mu ala thi ai na a o a za jong la thi ai chu pathin chu na samo mo chu Old Testament pathin he tu khanga hela wang thi sai yu ta mi him phat mo thei thei tu lai khanga na tu khang hela wang a hing di koi ma ki un ta lu chu tu lul lui pathin hi very violent si chu gal bola mi til mi ke tha tu sa anam pumpia alung hailo jong le gal le tola sat chap sa le hi ke ka la jong a thi sa le hi ke an aval thum chu mi tam pi si pai ho natural calamity si ti ho na angai do la thil su ho he ti ho ling ki hot ki ti ho jong hin mi him kha na man chu Old Testament pathin chu ti ta ba su vai hok na chu theo crazy ki ti jo ya chu lai vai hok na kham chu ai a adan mo yong ko leo chu ni piti ki pi am ti dan ki sim ku na eye for eye tooth for tooth ti chu mi khela mi a khela ha ti nai chu
บานท่าหัวที่งาชมูมาจูโอจิดานจุกตีเห็นนะนี่เพียหลังคัดเบะเลยหลังคัดปักที่ไปดีอย่างจูโอเทสเมนต์ดานจุกตีจะจูดานจูมาหัวนักชีนี่ต้องกับเปะเลยนี่ต้องกับเปะไปดีจิดานจูโลหะนี่เพียแล้วก็ต้องเขียไปดีอย่างจูจวนสิกันโดนละเปะนะว่าจูไลจูลงมาเป่าไปทนเลยเฮดออกไปดีชูมาเซนดิฮัมจวนสิเด็ดจูยาชูใจถูเยี่ยมจูจวนสิลงจูเปะนะ punishment ที่บีจูอิตาบังดินไอ้เลยทุลุนท่ากมา New Testament ปฏิจูนี่เป็นเสกิตามมิเฮียลามิฮักเฮียลาฮากิติจู abrogate ที่จู Bible biblical ตามมาso abrogation นี่คือบอกละอีพีเสตามดีเลยมินนั่งอีพีหลังคัดเบะเลยเลยจิลจะเต้นหลังคัดฟังเฮียดีที่ตาลูจูนะหลังคัดเบะเลยหลังคัดดอปีที่ตาจูนับวันสิลนั่นละปีเลยนับสังคมเราสุนินหลังปีนที่จูนั่นมีอัลมาลุสินินนั่นมีอัลมาไงดูที่ตาจูนะด่านหุ่นจีด่านจุกตียาจุปัทเทียนยองชอบมาหันอันมุงเทลุถึงเนี่ย Old Testament ปัทเทียนก็จุ่มเบ New Testament ปัทเทียนก็นี่เลยทุมาเสียดูด่านนี้นี่เกี่ยวกันตีอาไว้หอมด่านก็เสียบุบีอ่องขัดที่ทุ่งทุ่งไอ้ทุลุนลุยปัทเทียนจูจุ่มเบก็เฮียขมุนเททัวก็อาวาจูที่ว่าก็สัมผัสเจจงมาทุลายก็จะน่าว่าเฮกิโลจูดีไอ้ถ้าขัดที่ทุ่งทุ่งจูที่ตุ้งเบฟัวก็คอยหัวจูดีไอ้ถ้าขัดที่ทุ่งทุ่งไอ้ปัทเทียนจูปัทเทียนเกี่ยวกันมัวมีหิมเตี้ยคำง่าเอาไว้หกดันเขาก็เสียบุญเลยเฮียจู Old Testament ปฏิเนี่ย New Testament ปฏิเนี่ยก็เสียบุญนี่ไอ้ดีทุลุนลุยปฏิจูมีองค์ที่มุทัยลงอ่ะขวานะกิจการออกมาอันปฏิจูมีหิมเตี้ยจูอีจอนเสียเป๊ะเสียจีว่าจูก็อีตบงัดปฏิจูเทียนวาลจีอาจูอีมาเสียเห็นนังที่ตั้งที่ลงจงเลยเอาว่าจะอาหิเลยอีจวนเสร็จนะจุนปะเทียนโอจุนมีอัฐาเทจูปะเทียนเทียนดานวิสานัยจูอับราฮัมินอาสูนูฮักการจูอาลุปีอาลันนี่ละอัมสาวเสียตาอิสมาเอลที่ที่ช่วยเห็นจูมุสลิมเตียนกับบุญปีป่าวเหตุนะอามุสลิมเตียนฮุงกุนโดนป่าวอามาหันเคลมอาบอลโบยากันนะมุสลิมเตียกุนโดนเฮลจุยดีลงดิจูพัตาชูน่าไอ้related เวเสลงจู allocation geography จุดที่มันอีพีหัวคุยเรื่องน่าไอ้อามาฮอนอิสลามที่ continuation of Abrahamic religion ที่อุจูมุสลิมเตียกุนกันที่aki Abrahamจิหะสะดานหัวมาหัวอย่างนั้นลุงเสียเลี้ยอับราฮัมินอันนั้นพูดโหจูอิสลามฮีสปาอิสมิลาปูนาตาเมที่พิโอจมาที่จุดจุดมันตานี่ยาจุที่จีอัศปาอาหินมาสัตอสูนุโตฮักลโตอาหินอิสมิลกูอเดลอัฐาโดตาจูสรายอัฐาโดสัตาจูวจินูสรายอิสักอังปินพังนาคนน่ะอันนี้จุมานี่มีขัดเล็กโยเลหงปันหงกิจูขัดที่งากาละว่าอินสุนกิตูโมนะครับหงทุนขาดินจีอาจูอับราฮัมจูสรายอัฐาโดสัตาจูเตียนมูจาจูเนลไพละเนลดิกำละอากาศาโดจูอากาศาโดเลยดังจ้าที่ไปดีวันตาจูอามานีที่จะเปียตาจูปกายวันดีขัดที่โคมาองกิละอิสฮักการินอามูจูปกายวันดีจูฮักการินอามูที่จะอาจูปกายวันดีดินเนลดิละจูตุยพูลโลสาที่จะจูอดอนฮันจูนะที่จะจูอดอนฮันนะไอ้ละอามานีอดัมฮันนูตาจูจิละอดัมอนุพานาจูที่จะไล่มุนที่จะตุยหงปุนะจูบิลลาไฮโรยที่จูฮิบริวปาวาจูกตีเองนะงี้นับสาจูมินสาดีเฮลูฮอนนั่นก็สาเทียวให้จะปังมินสาดีเฮลูฮอนบิลลาไฮโรยที่นะเลวิติกาสอนที่อุนตาเอ็กโซดาสอนที่อุนตาจัดที่อุนมาตาที่สุดอีเปเซนฮามิติเลอีพิจารบิลลาไฮโรยสาฮามิติเลประเทศอินิตากิบุอาอหิวางากิสุตซาตุยคูอดีจูประเทศอิมิตนามุอาอสุสากิดิจูอุมเบเสตโลจูดาเทียเทดิชนาไบเบิลอินโนเซก็โซนเสตเบเสตยาจุมิฮินจุไว้แต่บังคับจุมิฮินจุประเทศอิมิตนามุอาให้เลยที่เดียร์เลยจูที่เดียร์ยังไงจูอายาจูกิดักษาบาลาจูตุยคูจูบิลลาไฮโรยประเทศมิตรอากิมุอาฮูพิฮา
ki thilo tui khu ti na hi chu ya chu tu chana hi ki tui khu muslim one asa alu dan ku na arab mekha arabia arab gama mekha au hi tui khu hi tu hin au me ti chu ma khu muslim ho la a ha don na yet mai the hi tui khu lấy siết chu ma tui thieng pen holy water ati wa ma ko ni pe ti om da lim sa zam water ati zam tui ati ya hu muslim ho hi kum si a hi pha khat ve kum si mi him khat kum si ti da ke adam sunga khat ve be me ka bu pi aga vil te ke muslim khat chu achi lo wa ai la wan gam kai lo ni ma koi ta bangam khat anei lel be se ji achi jo lo om lawang anga pathi ni angai lam ding sum la pai nei na sa a me ka ko pi khat ve be aga chu lut lo wa ai le da mun ji he wan gam lut lo ni chama wa da ya chu chi hi wa hi chi zam water a pi tu thiam ku adon wa sil lo ki sil ji wa chu ta pi sa dan chu na hi chu i pam tel pakai wan ti lin ismail hagal dinga an ku do sa tu i chu he tiu chu ma ti ta so ki la chu ai hi lo chu ti ta tin ma ho ta san ba chu ti ya chu hi chu bil hai ro tiu tu i ku chu to a ko me ka a o mi tiu chu ma chu na pathin mel ki mu a ki thilo ki su chat na tui hu ti na chu aba na chu ve kit leo chun jacob jing jong chu pathin to ki bo na chu pathin a me ta mu chu he ji a chu ki bot na mun ron chu panel la sa chu jacob min na panel ki ti chu to ai chura nawin jong hen tin chura chan pul ma ko panel ko ma chu na michael lam ja thang te ko panel le chu Jacob to pathin ki but na mun chu da ham no chu ka ti thim ana lo da ku so ra chan pul la ma zai won get jong ma chu ka loi tu te ko ma ka pram mel la ku zai won get ki ti yong ma chu ka te ama ho pi tham sit sa ana ma sa te ji wa tai zai won get na chi ba get ta chi zai won jong kit lo lai na get zao na lai chu ko min chu ko yo ka sei lo ki to ta wa na lo to zai won get anui ta chu jo hal phai chan chu jo hal phai chan ko lam pin ga ho pa chu zai won get ba chu aga sa lang ji ko ya ma ho ki nai thim liu da chu na am khat pa hoi la ko ko ni am ti la wan tung bu ka he ti ka ti le ji su to ki nai cha le da wang da na ji su to ki nai cha le hi diu da chu la zai won get jo ma panel ki ti chu i ki ti ham ti pathin mai cham ki sei nai panel ki ti chu pathin mai cham i bola pathin mai cham sa ham ti le jimun chu pathin mai cham chu kamit ta en kamu na hiwang ka thipoi ti na surprise a he chu sa ti so ma chu pathin mu thei lo pathin amit kwang ka amu yong le thiam chu awang itabang incident se ana su ha chu ating la ban ki chu beleo chu musi tu so man la hong ki le a sinai mul van gin ki thong ze zu tabang gim nei ta pathinin thilahin bol pha na ko israel pumpi ki chape se anu ba taw wa musi za achu ai poi ka pu lung se ta in pathinin thu ahin se ja a o iza ka ovin nangin asei lu mo zo se nangin ne on nei sei pi ta be chiti lo le pathinin thu hin se hen lam a o he za khaleo hen I thi cha yel di uta I ti chu amial ti ta lo wa o jong ki ja thei musi ko wa jong ko pathinin jong sei ti na musi akel ngui chin na ko wa ga ki mu pi a jong ko musi ako wa ku I ti ang ti an aga abit le pathin chu natural object lima kilam chu mei kong lima nang bo kha hi ko ai wa chu I ma cha long aka ko hum di lo na mei chu ko yin chu ko chu musi anum dong chu aga nai phe le han pho ta chu pathin na hi in ti chu na hi in aji chu na kyam ko ki su thla ma sa ni na kyam ko ki su thla in na din na mun chu bun thi na hi ti I pi hi het lo la chu mo sin cha chu ko ham I pyam ti het lo la na din na mun chu bun thi ma hi na kyam chu ki su ni ke hi na pu na pa te pathin abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin chu ka hi atia ang ki pun pa na mo si hin avet chu me kong chu hi mga mai sel pai ta chu na aki cha dan chu ka ti ai
Isilai aki chat dan so amit ngam lo amai sel pa hita chu isita bang concept so ane ni chu da te chu amu ngam le helu pathian chu ki chat ala uma anum so ma ho ding ma ahu do do yang wa wa chu pathian chu ki chat a o jong se thei lo bu hi a chu thim pu ana dar ka la chu chala ya thim pu ana ngai ko ai pathian chun thu a sei le mi thi chai te ding chu Israel cha te a ki mu sa jong la thi chai ding ta chu ya chu anam su wa la sei do anum pathian ni nei chu kita bang ji a chu palai dinga thu tan bai hom ho thim pu ho chu khen na thim pun bo pathian o a za the ije nam ti la ma ho chu a thim dinga pathian in thim gao thim pu ho chu a su thim ma sa chu a saya thim gao tu na a sin pau so hi chai chi a ali a che a mi a ma de pi chu a le na le bu kam bu a hi ji a chu su thim na me ti hi purifier chu theological ta ma su thim na khit thim na chu ai a so ai saya thim gao pa lo hi thu sei ding le pathian kam sung khela kam sung su a pathian ni aman cha ding ta ji a chu e zo ting le su thim lo le thi di so ma ai a chu pathian ni su thim ma sa so ma pathian ni su thim nga thim gao wa sa na to ali Jerusalem o in dan sung nung pen chu kam ti le holy of the holy ta silai chu ama sa pen so ile gentile ho eng ne mi pheng ho upa ho thim pu aba da chu dan sum nung pen holy of the holy a thien chung nung pen pathian chen na mong pathian cho na siam ta ba ai chung Jerusalem ma Ijalai khanga chu ana siam ta ba chu ko na ke sa tiam para chu pathian na siam ta ba chu chi dan sum nung pen ta chu pathian na chenga Hichalai mo na chu ku ham khatin chon sit thoi dam na anei nom ting le thim pu chu ichi in sunga chu ba lu no ba holy a thim sung nu pen sunga chu thim pu bo lu te mi dam khat chu ba ba lu le thidel yin chu ai chu pathin na chu thien wal ji a chon sit na nei mi hin piti chu to thei lu chu chon sit na nei ta pat chu thi thu yin chu mi chu e ya thim pu ho bo chu na bol ji thim pu ho bo wa lu te thim pu ho yong chu ita bangam kana tu ni hi ka bol hi om khade o ka chon sit na om khade o ti a ki gin mo na ne ya hi le a kem cho ma hi chi a kem cho ma hi chi ne hi yu chu chi ne hi wa hi ti chu lu ji wa chu na i pi ya chu bol ha ti le i ti ham khat na chun thiem pu chun chi kin thiam ga bol tiang chu le a chon sit nak neu khat to ne ni hen nam le i chi dan sum nu chu nu ti den ta le ko na ka la do tham chu ala do dinga chi yo si ti thu di ta chu na thi chai di ta chu ya chu a phat a te ju chu hi kin thiam bol ro kum go ti tu yo a phat sunga chu hung wa do lu kha ai le chon sit na khat ne ya pathian thiam chung nung in thiam sunga chi den ni tan te ti chu agel te mo le lu do wa hai chi na chu kai do tho de ti hiu chu ti a e chan ge chu pathian ana hi chu thulun lui pathian chu ai le thulun tha awang chu o aza azong le thi amel amu jong le thi pathian chu ala owa Emmanuel ki ti chu di ta mina mu kai ta fulfillment ni a ama hola ana hin to a ka sei ta chu khumulo jong amu sa a tham jong a tham kha thei ta u na jong a kina api thei ta u nil jong anil kal thei ta u dam na jong ani chu hin na jong ani ta u chu la Emmanuel chu na juda te adima ka ti le e chu pathian umpi na chu patinin ama ho chu atta sa tai Israel cha te chu ano umpi ka ve ahas khama chu ichi Emmanuel chu ichi phat chu ani ki subuli di ya ai ba aman thu pa choi be ke sa pathin sanga kin pi ding le pathin sanga sun ding thil anei ro ji a chu hit tabang mel chi na fulfillment chu ama khama umlo da chu turun tha kham lam pi a ho pathin ni chu an bui hu sa ta ichi chu Old Testament na Emmanuel chu ai le ki chat au ma New Testament na Emmanuel chu ai le koi yong akoi theyu na nui yong nui khom pi theyu a chai na a khati chu ba ma adam bi pau chu ko sana David chapa patai na ho pa anu no me ta asap mo a chai na ko sa tha do wa khati a he do ki nu ta chu juda te chu khati na e chu tha do ki ta chu ma chu ai le chu juda te a dinga Emmanuel chu a hi o ai le tu ni a Gentile Christian te dinga hi ipiham Emmanuel chu a meaning ipiham e ho dinga akot na kun lai kita nga lu na am dan chu ka ti ai Emmanuel kaneo ka upahol sa hija ti yu bin lang ka gulhan ti la ya chu ka kwat chunga ko ka li mu we ta ka ga asia ka pan ne chai de mu
koi gilian di rumah koi nale murang ya hadi ba de I piong sa ti ma api tam di eta lo koi nale murang kali mo sumangin lang Emmanuel jitang ya Emmanuel mi tangai bundan basok na su Emmanuel na Emmanuel basok na su Emmanuel basok ta Emmanuel la ni ta su na to la ko ka na Afrika alam ta si la ka Emmanuel za na iman ta so to ai sia ki o loi na Emmanuel sa tiang le ku a jong sang ko la jong la na im to si Emmanuel ichi Emmanuel pa so ai ke se la chu me to ai ho Christian perspective ma dinga chu what is Emmanuel na bi ham Emmanuel chu ipi apa ngai ta mi ho dinga iti hitam a Jesus Christa chu la Emmanuel chu la mi ale si na ana uma ana ki bok pi a ana jong adam sa a chi jong kai thuwa mit cho jong ku amu sa ai le chi la that do ki ta ba ai le tu ai ho dinga Emmanuel hi pi ham oi la I ti ham ti chu chu ko bung khama gentile christian te adinga adi ji a e ho ta bang gentile christian te juda te adinga chu chu ta tin christian te adi a gentile christian te adinga Emmanuel hi pi ham chu chu ta chu Jesus Christan le shi ada ding ko na chu pathian chu mi Jesus Christa ang kum chu leisi na ang den dinga hung lu chu ministry a dinga hung lu na ministry a dinga ke hilaya ka hung hi a chem den da hung ka hi lu chu ministry ka hung bol lu chu chilaya pathian chu se ya hung ka hi chu cha ko ai ta bang bu chu chu hilaya ha chem pai pai ka hi lu chu a ki chai ge ya la ka thi to ka la chem den de ki lu chu kakile kit ding kam namun ko ku ka bem ka jot kit de chu a che ponga Jesus Christa jong chu a ministry bola hong ya leisi chung chu ama su Emmanuel la hi na chu e cha chu ha ka cho sai ai wang Jesus Christa ni pe se ya betil then na leisi da la de ko na se ji de za chu ke ma ka pot ding hi ke ka pot lo wa ai le kan nga hong ding ka ding thei lo ding hi ati chu ma na ke ma ka pot ding kachi do anung ting jong le ji chun lo mi ji di wa ta ti ji pe sei na ham ti ka gao thiam pa thi na sei na ji ya Jesus Christan le se da ha ama he wa na la to wa am ta wa na la to wa am pa na su Emmanuel me se su ki cha ya di lo bi Jesus Christa ta khela Emmanuel ki ti chu tham kha thei lo o za jong le thi ki thi te pa thi chu ami ta an mu wa an ki vok pi wa tha lo ma tha thi chu ki si so ba chu ho bung kham le to ta san cha te kham a chu Emmanuel chu I pi ta mi ti ai le tu ni a hi oi la mu na om jong le hen lung mun na nei thei pa Emmanuel I chan mu ta chu to a hi o Jesus Christian te di ma tu ni a hi Emmanuel he ta chu Jerusalem khel khel ngai ta lo Nazareth se ngai ta lo Galilee dilian se a Emmanuel ki mutalo tu a Palestine dam se a Emmanuel ki mutalo Ichilai ka ma chu Palestine dam a dia Galilee vel la bu chu Jesus Christa ministry bol ma chu Galilee ki ti chu muthim ga ma ki he chu Gentile te ki no na chi thieng lo ho ki no na Juda te a the nu ga mi chu ichimuna chu Jesus Christa ministry ga pa na ichi ti a bol ngen tu tiang la sei hu ho zo si ko a bon wa Galilee mi ngen mi khat se bo ku ju khat mi Juda mi ko ha mi ti le Iscariot Juda azu do pa ku na finance secretary pa no te le nin ko mi ta Juda Iscariot ka hi lo na a si pa se bo ko dam se hu Galilee mi ngen ni bo chu a sei hu ho lo ku e ta ku kai dong ko ko wi cha the na the nu Juda te kai dong ko sei hu ya aman chu aman ha minoi nung pen thiet nung pen hola ministry an pa chu ma e ya chu ti to a Galilee vel la Emmanuel an om le le chu ni a le sit kol ning hi a ki the chamu wa na chai na pe na chu chevin le sit pum pi a ki pa na thu pha ga iluvin ata san chan chu apa acha na kau thiam minin baptize lo bolun ke man le sit ki chai ni ge jin na ho ka om pi jin na be ti ta chu ata sa ta pi lo wa ma chu ichi na gao thiam Emmanuel mu thei lo wa pi pau tha gao chu ahung kum tha ni chu Pentecost te ai man ki to che ho na ichi chu Pentecost ki ti ho ta san cha te adi a Gentile Christian te adi nga Emmanuel fulfillment day chu Pentecost day ko mi ta chu ho di la ho Gentile Christian te adi nga chu
Isi chu ahi Emmanuel a message le ana to da na ichi Emmanuel pathin chu uni ahi mitin lung sunga cheng su hil ta chu adi a Jesu Krista pin ilok muwa tuni a ilung kim suwa Jesu Krista ipin do sa owa ichen sa owa ai le tuni ahi Emmanuel ro kiti chu tuni ahi ho yo pathin umpi na chu ichan ta ahas le pa ba ma tuni chan ke ya te se luka mi ta Emmanuel changlo lai bi kita ma hi chu tu lai ya ho na Christmas hichanihin manwa Emmanuel message hizat ve hong ki sei wa nga hi tu chana ahas lem pa nga amit na ata sa Emmanuel experience lo rai ni kita ma hi e ya tu chu e Christmas u bi Emmanuel ki ti hi e hon personally I experience dei na ti wa chu ilung tim sung wa hi hagau thim chu mu di pi wa i chen sa te mu le e ho Gentile Christian ten ichi pakai Yesu Krista ilaya thute anok Emmanuel chu ihon thim sum chi a su blit ting le pathin umpi ho bung hi diu pathin umpi cha te hi diu pathin umpi mi te hi diu pathin umpi khosung hi diu thagau thiang vai hom na ho bung thagau thiang vai hom na insum thagau thiang vai hom na khosung thagau thiang vai hom na mi nu mi pa ma go thang hi chi chu Christian di ta ti ai Christian di ta chu Emmanuel message su chang de ya chu ti hul nga chi Emmanuel message hi ka chu ma hi tam Emmanuel chu ahas ba nga ai chang lo lai ka hi ham alo chang hi tam ka hi tam kum hi zat Christmas ka hin mang tai thu hi zat ka hin mai tai ai let ke a hi fulfill nam elo ham ti phat te chan question ki bol hitin angai lo achang lo i mo ai le ki khial na thun thein dingin tu chu i message ho ba hin ki til ko mo tin ilum thimu ba pathin ko mo tin mun pitaw te ti chu chai na be na kan se ba tan te rin pathe i bu ti